Kani kadega Batisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pida ka orange Nissan, lom so po niya Fire Brigade Shillong. Sa tangkat tugan nisngi ki laingut kinong Shillong jang jela Meghalaya ki blangat ha ka jingpang klam coronavirus ki blang dan hadup mentah ha padang ka jingsa Sumar ha Shillong Civil Hospital. Shen kin sayo alat bani Phai no Shah ka jong ka Ïing kasem bani kenduk pat ya laki bait bathon bat ki bahyang asem hadian bagi lasha Sumar mentah khat news ngi ha kini hospital. Kumun chup hadian kendiat ka klam jingpang coronavirus kalawan yok kejat ang jela Meghalaya hadian bakal pau perthai khalai tarik uyayong arjar arpau batu Dr. John L. Sailo rang tetiang ulalong unong Shillong beningkong ban ngat ya uniu kunyang jingpang. Kumbakalong menta naki khadwi ngot ki brio ki balangat ha uniu kunyang jingpang laingot ki dei ki lasha Sumar ha Shillong Civil Hospital kat ba prangot ki weipat ki lasha Sumar baik halayeng. U Joint Director jangka Health Service Surgeon Superintendent ke Shillong Civil Hospital u Dr. S.S. Nongpang ha ka jingi kran ba unong lum kubor jangka Batisi TV ha ka artari ujumang arjar arpau ulay thuo ba kini ki laingot kidon ke jingkerman bakin salit Phai no Shah Ïing hadian bakila pendap ya borok kitas balabu kendon dakat nat jangka koi kekya. Begini Nongpang ngin penmi no hi si sengi asni naman kidon sekitas penghap le kum ki chest x-ray ki blood test saban mi ngile kini ki rutin test biang mengin pej kila long free mdei tang no covid nakiwe kiwe ki jempang tu ngi plan ban ladang iyo dap lo kini report baro mentah kesni dengan ai ke burom ki ru lasa ngin pelat kita ke ba burom ki baki lawan sekhmat bat ngi expect baki we kin wan sekhmat kumni kan baba ngin yo ban khanglat yo ni nang jempang bon lai men subscribe kata ketika jeng kentu jongai ki ba dan ki ba kontak kidan history ba kontak wan sekhmat test wood ini quarantine ni fi bat hadim la dap test kila ban pelat ni fi ru la sai la ni sisni la ban pelat ikni ha la sai la sisni borok langut ke doktor kita habe de betul ki khat khandai ngat Shillong enak ini khat khandai ngut mentang ngila sa stang khandai ngut mentah hapong tang ngila discharge ki benang nang jam ngila discharge ngila yok report ki long negatif ngila pelat nak siang with advice baki dan Ïing home quarantine hi kom badai ban le bat kitu ki do's and don'ts baki dai ban le padahal dia baki yang sitom biang Ïing immediately they can contact yang ni min Phai ki beri ban le sau bat man ra dia hospital.